Ke puli he ponei, kua talia he whanau ke pule, e to tōanga whakamua ki he tau whakatu whano whakalatalata, ke whakahui e tuhi whakawē. Mo e kua kautuai e tau matakau Fiji Community, mo e matakau Eagles, ke tau wheua volleyball he tau nei. Whakalo whalai atu, ko Esther Pavihi, mai hane hata tōlu ado walatala tutupuke lata ia mo puli he pōnei. Whakamua ko talia ai he whanau ke pule, a holotu e whaitau pue kua mole, e tau te tōanga whakamua he tau whakatu whanu whakalatalata ne whā, ke whakahui ai e tohi whakawe he motu, kua tuku atua he lilifu palemia, Dalton Tangilangi, mo talia ai he whanau ke pule, ke tuku angi ke ko misi haka tuhi whakawe, ke liu kisikisi ki ai, tō liua ki atu ke whanau ke pule, kua monaki ke whakahoko he aho lotu whakahiku he mahina nei, ha apelela ke lata ia mo tu tōanga ke uaki. Mui tua ke he tohi whakawe, kua whakataka ai hongo fulumatolu e whahitapu, mai he aho ne moa ai e tu tōanga ke uaki, tō tause e tau whakaholoanga nei, mo e tau tangata, tō liua ki atu ke he whanau ke pule, ke lata mo tu tōanga whakahiku. Ke lata mo e whakatu whanu whakalatalata ke hiki e hingoa he tikita ke whakatu whanu mai he palemia ke he Prime Minister, kua talia o loa e lifu he whanu ke pule ki ai. Ke lata mo e whakatu whanu whakalatalata ke malikisi hake e numela he whanu iki pule mai he whā ke he ono. Talia e laulahi he whanu ke pule, kai nāka e talia toko tōlu e tau lilifu e ke pule motu, lilifu Olaf Jacobson, lilifu e mani whakausi manawa lui, mo e ke pule maanga ko toi, lilifu Dion tau whitu. Ke lata mo e whakatu whanu whakalatalata ke whakaloa atu e tau ngā hua he whanu ke pule mai he tōlu e tau ke he whā e tau. Tokalonga e tau e ke pule ni talia, kai nāka i takalia toko whā e tau e lilifu e ke pule. Tau e ke pule motu, lilifu Olaf Jacobson, lilifu e mani whakausi manawa lui, e ke pule maanga ko toi, lilifu Dion tau whitu, mo e ke pule maanga ko alo whitu koe lau, lilifu Tutuli Haka. Ke lata mo e whakatu whanu whakalatalata ke whakahui e matahingoa he kautaha siwitupe ha New Zealandi ko talia auloa he whanu ke pule. Kua tuku atu ai ke he whanu ke pule ke he komisi haka tohi whakawe, ke liu ngahua ki ai, tō liua ki atu ke whanu ke pule, he matahiku he mahina nei, ke lata mo i tu tōanga ke uaki. Ke he whanu ke pule he whahitapu kua mole whoki ni whakakisi ai he lilifu Olaf Jacobson. Hāna tau manatu whakaue ke he whahinga hua malolo sino mo e whakatu whanu. Ke tau lango matai ke lata mai hāna tuko ua ko Patrick Jacobson. Kai whakakisi whoki he lilifu ko Olaf Jacobson e whalua tau mana ne nākai katoa toa ke tau whakaholoanga lango matai ambulance he whahinga hua malolo sino. Hanei do walatala ia. Kua whakaue atu e lilifu ko Olaf Jacobson ki he taulanga matai, he whakatu whanu ki he medivac ki tātu hāna tuka ua ki New Zealandi, kai o kio ki nia ia whangfulumalima minute to hoko te whakalele ki New Zealandi. Kua whakakese whoki he lilifu ko Olaf Jacobson e hāna tau manatu hangau ia ke he tau whakaholoanga he whahinga hua malolo sino, ha kua nāka i whai tangata whakaholo ambulance he aho ni kumilango matai atua i ke whalinga ngao. Whakaue a ia ke he tau nosi kua whakaholo tahapele wafi whahinga hua malolo sino ke tātu hāna tuko ua ke he whalinga ngao. Kumi atua PCN News ke he takitaki he whahinga hua malolo sino, whahitapu e ka male ko ia ko hukui takitaki Peter Whetaui, mo i pehe mai a ia mōli koe nāka i nofo e tangata whakaholo ambulance ke he whalinga ngao, he mga aho tonu ia ne kumilango matai atu ki ai. Kua whaitau se anga ako nā ki e whahinga hua ki he tangata whakaholo ambulance nei, kai mai longa whoki e ia e tupe hana ki he mena ni tupu. Ne whailoa whoki he lilifu ko Jacobson, ma moko ia he iloa tā he wahitapu he o kio ki hana toko ua, kua liu e le kua nei tupu whoki, kua kumilango matai atu e tau kese he hana toko ua, ke he whinange ambulance kai mole mo e o kio ki nia ia to hoko hake e ambulance ke he hana a kaina. Kua ole atu lilifu ko Jacobson ke he ikipule whahinga hua malolo sino, ke tau se taha mana ke lango matai e do tangata he motu. Tala hau mai e hukui ulwhakatonu he whahinga hua malolo sino he whahitapu e ka mole ko Peter Whetaui. Mai longa lahi he whahinga hua e tau mana nei mo e hane whahinga hua ki ai ke whakahangahanga mitaki ke lata mo e tau mga ho i mua. Pehea ia toko ono e tangata ngā hua whakaholo ambulance ke he whahinga hua malolo sino he tau mga ho nei. Kua hoko mai whoki e ulwhakatonu whou he whahinga hua malolo sino ko ia ko Minerva Ikimau ke kamata hana ko tofanga.
Ke aho lotu he whahitaupu e kua maoli ko kisia ai taha sio tose ni lau ia ai taha mtakawi ke mangana ko liku ke he whahe mua he kaina he mga whaasio ne tasi pule he toa. O atua e matakau whakapuloa mo kisia e malona lahi mai he dama sio nei mo i tutala ai foki mo i matua ko tasi pule he toa. Ko whakamama me ia hana ki sia mata ke taha sio po ke twista he whakapelitania a si veli a kaulahi ko e tawa he hana whahi moa. Pe he mai a pule he toa, munuina ni he na kai pākia po ke whai masi ke lea ne tupu ke ia mai hana mga whaoa. Ko e mataura tolu ni awhi, pume ki whakumura nōna ke o kino nono kua mahimaha ke auru, mo e ringa whoki ke toio he mga hia. Ko ata mo he maore ora tolu, pinga e whea o nono ha, ke kamata te uha ke tō ia. E ofofu ke uha matalolo, ke ai. Matalolo ki haa i ua ia, whai mga e tō pia mo. Tō kamata mea ka, ke tō lohi whakamui mea. Ai lai wharai whoki mo ia, si onono kwa kamata doi ke hau e matang, me haviri viko whana. E homo ngai ana ia, hono i whana. Kai tunga ia, ua furu e milisi ke tae hawhatonu ka hai hawhatonu he mole ora tolu, kai hake ua furu ke tae ora whana. Kai ua furu ke tae ora whana, kua veli te akau ia. Ka ke ua furu milisi ia ngā kua, be ko whane matangi a tunga be, kuru ni ke whaitama tō neto ka hātu, tō whamana ki he o nōni o ki ai. Fuafua ke whitunga fule tau he a kau tawa. Pe he mai a pule he toa ko ki sia malolo, he matangi havili viko nei, kua mafu ke hake whoki tau swimming pool, toko ua he lalo Niue, he pakatanga he kaina halaoa, pia whoki me papahi, ne whakatua atu ai ki he ulu Niue ia. Ofu a mau e o nono i whai, kai eifi mene whare mo ane pihe kua lauia, to kā mau ne tu e whahi mua. Hu me mea mo ki whako e takai wara wha, ono no viko. Ko ingoa whora mena ni mena whuke kaimi. Si moua, koe papahi loa ne tu e Niue e pakatanga. Kua veri atu te pehea pute e whaaloa. Koe ue tama swimming pool wale stiki. E whaakanga whukoke heki tu whakapoke mo koe tu whanau. Ora ngaki te tūtu na ua ia, o tātu whoki ki uwahe pakatanga. Si hai ane toka ngai te e whakatatu. Si a kaa, o vika mo he whaere nomo, na kai. Whakamahinu ngai ni e tamu nei ki tāwa. Mo e Niue ia, i tomi nene tamu nei ai, lau ia lahi a. A mena whuki ka hae kaina moa. Tunga pura mena si peo e, whakau e ni ka hae kua tosi. Ai lahi ka hae ke pihe. Laura ia kamene roto tu ka hae koe tau sio koe tau mena kutani hae ke manapoha, lahi whi, ke mai ke ka hae ke malona, lahi whi tau wala kaka malona. Mai longa ke he hokotaki mai he whahinga o malolo sino, ke lata me wāwhi uafu maua, ke wāwhi uafu matolu. Tuku atu ai ke whono ke pule he mahina e kua male e tuanga he tō ngangao nā kai kisia. Tunga e lalahe mamafa he tō sino, ki sia whoki ke tō hokotaki mai he tahamata kau ne whahingoa o e Medical Journal Lancet. Ko Niue tā motu toko lunga e tō tangata ne lalahe mamafa. Kua whamawhana atu lilifu i ki pule, Sonia Tālangi, ke he tō tangata o si he motu ke le veki e tō malolo sino. Ne whakamahino mai hoko taki he kau taha Lancet ke he whakapapahianga he tau motu e lalolangi, ne moa te toko lunga e tau numela tangata sino lalahi mai mamafa koe obesity. Mai longa ai koe tuanga ha Niue koe taha he tau motu toko hiva he Pasifika, ne putoia ai koe tau motu toko hongfuru he lalolangi, ne moa te toko longa te tangata lalahi mai mamafa. Ko e tau numela nei ke lata mo e tau tangata uafuru e tau ki lunga. Whakamahino ke he tau whiwhine, moa atu e toko lunga ke he motu ko Tonga, Amerika Samoa, Tokelau, Tuvalu, Atukuki Ailani, Nauru, numela fitu a Niue.
mui mai e motu ko ai kupito mai motu ko FSM ke hongfuruaki. Whakamahino ke he tau tangata tāne, mua ato e toko lunga he motu ko Amerika Samoa, Nauru, Tokelau, a tuku ki Ailani, tūlima a Niue, Tonga, mo Tuvalu, Samoa, French Polynesia, mo motu ko Amerika ke hongfuruaki. Tūmau e tau whakaholoanga ngahua he whainga hua malolo sino, mo e tau matakau whawhau sino ke whakahoho ke he tau whakaholoanga whawhau sino, ke langmatai tukuhifo e tau sino mamafa mo e langmatai ke he tau whakaholoanga ke tukuhifo e tau numela tangata ula tapaka mo e inukawa. Koe tahale kua fōki ha koe laulahi he tau whakaholoanga nei, whakatupe mai he tau matakau I whafo, ka osi e tau tupe si tuma e tau whakaholoanga. Mai he tau kumikumianga he Lancet ke he tau uawhi ufu maua, kua mai longa taha e piliona e tau tangata he lalolangi ne kua nonofo mo e tau ngangau obesity. Koe tau whakaholoanga ngā hua puhala tū he tau mga aho nei, ha kua afua e aho tō pā e tau puhala tū mai he mtakawi toa whunua kula, ke hoko atua I ki kai misi whunua kula, mai he hafa e mtahola whitu pungi nei. Tō pā fōki e hafa puhala tū kai misi whunua kula, ke he fuafua onongo fulu e mita, e hifo mai ki alofi. Tō amanaki ke liu hawhangi he aho tu loto, aho whā he mahina nei a pelila, he matahola lima he a whiawhi. Ole atu ke mtulu e tau tangata whakaholo pe le wafi e kumi fōki whalu hala, ke o atu ai pue o atu hala kai misi. Ka manako ke iloa fōki whalu walatala, kumi atu ke tau numela telefoni wha ua na hiva fitu ke he whahinga hua. Taha matakau mai he kautaha ne whahingoa koe Spirit po ke Strengthening Pacific Intra-Regional and International Trade, koe matakau whakatupe ai he European Union, ko lau tūlu ke he motu whahi tapu e kua Mali. Ke tau si ai e tau whakatutalanga mo lau tūlu e tau ofistanga hua e whakatu whano, mo I whala tau pisinisi, hanga uia ke he taha tuhi wakai ne tāmata ai he uawhi hongfru maono ne whahingoa koe Niue's 2016 Trade Policy Framework. Pehe mai tā he tau pulotu nego Nicola Rowan, koe laulahi he tau manatu ne longana ke he tau whakatutalanga muitua, ke he tau matapatu manatu ne tohia ke he tohi wakai, he tau wāwhi hongfruma ono, kai anono ke whakalaulahi atu whoki. Koe amana ki anga he tau whakaholoanga nei, ke mau e taha hokotaki ke liwaki mai mai tau pulanga atu ke he whakatuwhano Niue, ke whaiwhiwhili anga lau tōru ki ai. Koe amana ki anga ke whakawhau e tohi wakai Trade Policy Framework, ke lata mo Niue kua lata mo e tau waha kua hoko ki ai, mai longa e tau hiki ki anga mo e tau matapatu manako, he whakatuwhano Niue ke lata mo e tau ngahua whakalaulahi he motu. Mai he tau whailoanga he whakatuwhono e whahi tau pue ka Mali, e taha whakaholoanga he whakatuwhono ne ka mata whakangahua ai, mo e whakaholo ki mua e tau matangahua pota mo tā wili he tau vewe plastic, ke taha kaina fō he whakatuwhono ne whakahingoa koe Niue Resource Recovery Centre. Koe kaina nei ne whakatupe e whakatuwhono a Australia, langomatai ki ai e whakatuwhono ha New Zealand. Koe ka kano uho he whale nei ke langamata ia ke e tau matangahua, ke tukutuku hefo e tau vewe mo he whakamaupo po whakaputuputu, whakamitaki mua atu ke he tau lupo palasitiki mo e tau lupo kalasi. Kua whai amana ki anga ke poto ia fōki whalu e tau koloa tunga e tau steel cans, aluminium cans, e tau e-waste, white goods mo e longa tu fōki e tau koloa kua naka I tua I whakaonga. Mai he tau whakailoanga he wāhinga hua takatakai motu, tō kamata halau tūlu ke kumitangata hua mai whale nei he tau mangaho ku mai mua. Kua whakatupe he whakatuwhono hau Australia mo e whahinga hua Ministry of Foreign Affairs mo e Trade ha New Zealand e tau whakaholoanga nei. Ne whakahoko he whangianga tose he mahina ha au ke tapa he tau ua whi hufu maua, koe mangaho ne whinonga mai e ki pūle he Foreign Affairs ha Australia, ko lilifo ko Penny Wong mai ki Niue. Mai longa PCN News, na kai la whai whakangahua anga he whale nei, mai he mangaho ia. Ke whakausia ki tau tūla tau walatala, kua kautū e tau matakau Fiji Community, mo e matakau Eagles. Ke tau whetoko volleyball, ne kamata e tu whaitau pui kua Māli, me whakausi e māme hau ni awhi. Kamata e tu whiua nei ke he whaitau pui kua Māli, he tau whiawhi ke whanua nā I fualahi. Hongfulu matolu e matakau ne whetoko ke he tau whiua volleyball, he tau nei. Hanei a Soraya Mangaoa, mo e tau walatala ia. Tōla he vela la ke he tau whiua volleyball, whakahiku ne whakahoko he māmi niawhi ki tuapa, kai tokolonga kua tolo atu ke lata mo e tau whetoko whakahiku nei. Ka toi toko ono I tau mtakau mai tau fufuta he tau whiwhine, puto ia vaia Health Fiji Community, la kepa tuapa mo teacups. Ke fufuta he tau tāne, ka toi toko whitu he tau mtakau, ne whetoko puto ia Eagles, vaia Niue High School Rattlers, LDS, la kepa,
avasele mo tuapa. Ke fufuta he tau fifine ko lo tolu e mtakau toko wha, ne hohoko atu ke tau pelef ka hikuhiku whainolo, putuia vaya Fiji Community tuapa mo la kepa. Koe mtakau ne kautu ko Fiji Community tu ua vaya, tu tolu a tuapa mo tu wha la kepa. Ko lo tolu he fufuta he tau taane ne tu tokorunga, putuia ia vaya Eagles Niue High School Rattlers mo LDS. Kautua mtakau ha Eagles tu ua vaya tu tolu a LDS mo tu wha a Niue High School Rattlers. Tola he mita ki te whiua mai aho he talahau mai te kitaki mtakau volleyball he motu ko Gabriel Varea. Ko mai ke whahinga hoa maroro sino, mo niwa ke whakatupe mai whakahoko e te whiua nei, ne ko mai ke whoki ke whakamanatua ki aho tuberculosis he laulolangi he aho uafurumawha he mahina hamasi kua male. Tō taha e mawhala he tau whiua volleyball i e ke whakausi ha tau tōlu da walatala tu tupu ke pūli he pō nei. Amana ki mai he pō tūlātu ke te late e me tō walatala a whakapiri tānia, kai tuko atu tau ui whakamrina ke pō, nuna wha, mrine pō.